Kako se zovu igračke koje mirišu po slanini, a djeca se s njima igraju? Kako? Špeku. Ovo je još gore. Kako se zovu usta slova G? Šta? Kako se zovu usta slova G? Usta. Kakav je morski pas kad je sarkastičan? Šarkastičan. Sad se kontrolira. Kako se zove simbioza žabe i psa? Kreke. Ja s tim reći ovo. Trgovine oružja, kaže pištolj, bombi, da. Čuo sam da su sačmaricu odveli u mentalnu ustanovu. Šta je bilo sam? Kaže da vam opusti da bude ko puška. Ovo je katastrofa. Kako se zove mlada krava u vlasništvu stanovnika Kine? Veliki žezi. Ovo zašto sam se nasmjenao. Šta naručio alkoholičar sa žgaravicom u biti? Što? Ovo znaš. Kako se zove umak od zraka? Gitarka. Mesila mama tijesta za kolače i djedom se porezala. A lijepo sam rekao da mi koristi ovog puta ovo što brašno. Nije gotovo. Kad sam je ispriječio za tu foru, smijala se ko luda na brašno. Treba si prestup, kako je bilo vrijeme. Kako se zove krava, ovisno o kofeinu? Nešto je strano. Kako? Kao. Kako se zove cura koja živi u Nizozemskoj? Što? Nizozemska. Ne, ali... Evo, ovo je predmet. Koja je najdraža pjesma Sezama? Sezam, ljubav što kriva je žena. Ovo je to dobro. A tako se malo očekam da vidim. Kako se ljudi u Vatikanu pozdravljaju? Ko ne misli? Kako se zove besplatna porcija graha? Gratis. Evo. Znači, neki dan mi je pala knjiga s police, no, sva sreća bila ovako štiva. Belja ima bolje danas. Belja. Odlično, sve, stvarno.
Koji psi najviše vole namještaj? Koji? Terije. Pošteno. Zove dinosaura koji vole na pozvanje. Jednostavno skec. Kako se zove religiozne krušne mrvice? Skrušene mrvice. Znači, bio magarac u štali sa konjem. I... Nakon... Bio magarac u štali s konjem. Sad konj je bio prehlađen pa je stalno kašljao i odjednom kikne onda magarca. Magarac nije da to kaže. Nadam se da neće prijeći konja na magarca. Kažeš? Zanimljiva priča. Simpatičan. Simpatičan, da. Da kaže zagorsko nebo kad se ne slaže s tobom. Nebo išlo. Šta kaže mačka kad se udari šapom u stol? Jau. Njau. Ispravno, čovjek. Bio sam da vidim. Evo još jedan skral. Nisam ga dugo čuo. Prvi. Bilo tako. Kak bi se zvala nuklearna bomba da su upravljali krave? Sram je reći. Nuklearna bomba. Ovo je izgleda buš. Znači, prijavio se kotač od auta na audiciju za glumce u predstavi. I nije prošao pa mu je redatelj rekao da se prijavi na dodatni tečaj gume. Ja sam prošao svojih 12. On je bio 12. Ne znam kako pobjedio, ali mislim da je on kako pobjedio. Sve za ljubav što treba je žena, čovjek i more. Sve za sreću što treba je bite iz ljubavi. Bio sam s jednim čovjekom u čekaonici u jednoj softverskoj kompaniji na razgovoru za posao. Sad dugo smo čekali, pitam ja njega hoćemo pokucati na radu. Kaže on, Miami IT. Ovo je dobar, ne? Ja trebao sam njega. Kad se zove intimni odnos dvaju vafla. Keksa.